Nkethi nkatho na ntone mutegerero TV ambirigirano ithiritwe na kimagi kithonge bwaga nuntu bakona kanya kugwatanira na woni kirenteto cia weru njuma themwe twine chietu festival season 2 nejete ntariki 8 mweri jwena mwaka jojo itindire tigiti ya mambura jaja jakimero wa scan cure card age na uchoke biuria ne kenda wigwatira tigiti kana witekire mu mutandao wa www.werudigital.co.ke Egoro hakari bagishigo mbunge kia Olkalau ni baraumire na gutara mubunge wao ureni wa kiama kia DCP mukamati bendera wa UDA agechindwa na kura nkurukia ngiri 29 na bwa kiama ba broad based government bagitetera na kuga ni bachindire ithurano binge bia ubunge na kuongera bo batekumakwa na boba DCP bakiuga bire bachindirwa batachindi na kura inyingi tora barachindanire Ole Kalau diketumye utuko bona roto gukuria atiri kuri bumpumi cha kithurano kia igoro ikuonania mbicha ya ura kithurano gya 2027 gikethirwa gikari arana bautwe 23578 no namba yetu ya SMS 23578 no namba yetu ya SMS. Sija nijira moja tukubanganirite tukubana arua kirenteto chietu. Yareto kudhurania kirenteto cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Atongeria mwanya bathirikari kugabo batuma ruka kirithirikari Rais Ruto. Akiama ba ODM kugaba karu ibya muro na mbere north na gutinda kiarigathi gachagwa kia DCP ende bo batakomenya ne ate DCP itachindi na kureira nyinge mono ithurano ne biu mono kia mbere north negoro gishigone kia Olkalau DCP achinda UDA na gichunche gikinene bo katha bobo kiona ni ochamba burana andike amakia DCP burina kio kinyakethira gitina ukurubo nene tabwa UDA onde wono Gladys Wanga wa ODM akiwa IBC niraritire ngugi njega na DCP bachindwa kithurano na twitite bati kuorotankia mayu ya mwankana ithurano nini thuranirite report ije. IBC netumiretie Samuel Kamau Ngotho wa DCP tawe muchindi wa ithurano binini bya Olkalau mpumiji kirigirwa kuringithia bonene siasa cia Kenya. I think I'm very excited to be announced as the new member of National Assembly representing Olkalau constituency. This is the second member of Parliament for Olkalau. Olkalau was first constituted in 2013, the new constituency, and it was led by the late Honorable Kiaraho, who has served for 3 terms. So I'm the second member of Parliament for this great constituency. Bwambere uchindi bubu ni bwangurite rekodi ire ragwatiri ni broad based government ara mwankira nande bachindite ithurano binini kenda kiri 10 bira bithithikite birene amwe na Banisa, Mbere North, Malava, Emurwa Dikir, Kasipul, Ugunja, Baringo, Magarini na wodi ya Kamngetuni. Olkalau nande gichiara kana kambere buruka DCP kuthungira kiri mbunge nene ya Kenya. We want to congratulate the winners of the by-election yesterday, our brothers, our brother Ngotho who won. Lakini tunataka kusema tumekuwa na by-elections 10 constituencies. 9 out of 10 is broad-based. 1 out of 10 is the clueless people. Kwa hivyo, hiyo si ranking baya. 90% is a pass. Joturwa, uyegi wechegi. Kinyakethera aregani ni bakugerera roje rwa mpio umbani bubu wa DCP kire ithurano bya Olkalau roje ruru rutenyara ruwa na gitomi ni mwanya jwa kura cia DCP na UDA nijo tuko na muthenyare muchindi Samuel Kamau Ngotho atete Samuel Muchina Nyaga tena kura imwe kana ijere indi ni kura imwe na imwe kura ngiri 29,990 mwanya juju nijo munene muno waringithania na kunge kure kinyakethera thirikari ni yachindaga na kura inkai muno kwa ngerekana Mbere North
na Relio wa Muthende atindire Newton Karish na kura 194 kana Malava na David Dakwa atindire Seth Panyako na kura 1354 na urikana guntu guko kunthe withire ni stronghold kana guntu kuria kugwataga mbaru thirikari. Bunge bura bukaringithia siasa bonene ni Mpumiji kurikithia kauma mutongeri wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua ari na uge bobu nene Mount Kenya West na bobo bukongera baita yawe kiri metha ya siasa cia Kenya. Kwa Kagita nethirite agichitua Laing'o na Nande kuri na ukuji ati kauma ari no gwati mbaru bobu nene. Boja thatu ni gukonia Profesa Kithure Kindiki na kethira ari na umbani bakuretera Rais Ruto kura chende cha Kirimara kiri kithurano gia 2027. Watagera kura ile thirikari ya chindire na chio mbere North ireri Mount Kenya East na ile DCP chindite na chio Kalau ireri Mount Kenya West umane ati Mpumiji kuombeka igataonyithia Kindiki ache siasa. Amwana bo ute DCP akegunikite kumania na Mpumiji. IBC Nande neritete nkarari gukirikano baba ingi barari na ugwa kura chiomba kuiwa ontubura Nande bwitete kaigwetie kiri uroga atindo 2027 ontubura borikithetwe ni Governor Gladys Wanga. Asanteni sana because you have delivered a credible election. Before, everybody was saying, oh, IBC this, IBC that, IBC this, IBC that. You have delivered a credible by-election. Everybody is in agreement. And when we go to 2027 and the broadest team wins the election, tafadhali msirudi sasa kusema tena IBC iko na shida yoyote. Kwa sababu tunajipanga kwenda mbele. Kiuria Nandire, Mpumiji Kalau nikiona nirigea Mpumiji 2027. Nandi ni medho na mato. Ntinyari Kenywa, Wero Njuma. They must know there will be no violence in this. Kungena kumukarerigete wa kiama kia DCP Meru Daktari James Mithika augite Mpumiji goro cha kithurano kinini Kalau nikionaniria keuge bwa Kenya bonthe ugite mbicha ira yumirite rionania Kenya ni banogini utongire bo Rais Ruto na njuri yawe iria mona bunge ba Meru baria bari murengone tujujwa tuta makiongera ugite girera thirikari kugambia kari na njira kuba into mwanya ni kuraremere akiva Kenya ni barugo kimetho. Edwin Gatobu narandirite noe na gututumira report ije. Akiaria na kuonania gukena kwawe ni Mpumiji chekishiko kia Kalau na aresa Kamau wa kiama kia DCP arashinde Samuel Muchina wa UDA. Daktari James Mithika ari mukaririgete wa DCP Meru aruga boibone ni ate antu bate tayari kuguroke siasa na kinyambi. Iturakinyire gitarea antu bakuthwania. Aratuwa ukathwania antibariti ura uwe uriti. Antu betu kinyoke thiri bara air mattress, ba awa meli, ba awa ngazi, ba awa iratu, ba awa mbocho, ibara uwire batendia gira yitawa hakio ya kitaifa na ya kindikuru yo baringira kura kiama kiako kia DCP. Kajuke kanya kambire antu bo Kalau na muyumbura dhurero. Shukran na ongera sana. Mithika agita na mbere aruga juju mururumo na nkurere nyuma akiuga bobu Rais William Ruto na njure yawe ya kisiasa bakona kiri ithurano binene biejete bia mwaka jwa 2027 yaro twethetie ng'ombe cietu ira ciyitwe miretu irote thithĩtie barabara cietu ira utathithia antu betu bara boroetwe ana betu bara worwere batu turathirania na uwe 2027 fagia wote tuweke chama cha DCP na alternative government lene power ili tenguira thirikari na turitu oshinda mtu tekura na ngiri ithate alito kuona kura ngiri imwe twina ngiri 40 ngiri 60 ngiri 70 nkoroki okethiro tiritira ntu ngui okethira ntu bakoro wandethie ne nara Rwanda bakoro wabetu okethira miretu mwanka thayo utamithethia okethira ti barabara oraka okethira na betu ti ku afis okethira norwere ana betu okethira mwate thayo ti kurika mauti nare uruyari ngarama ya uturo itetie mwanka nara matune kinya okeya na bikari twakwenga muthie Burundi Daktari Mithika na umirite anene waziri utungata bo mwingi Geoffrey Ruku ikiria kugarithiruka kaunti ya Meru atharakanithi na Embu akiunja ya siasa cia rumena na mpathu nuretherie iri etwe Meru yayetwa malalo a siasa. Mheshimiwa Waziri,
uri yo turingia siasa mdomo tupu mkono tupu. Eyo tunekere barabara, eyo tuonie roi, eyo tuonie kirasi, eyo tuonie factory, eyo tuonie ngoira uritite kenda uyo utura kuinga kampeni sia kwa yani anto Sisi tunaelewa ya kwamba ni lazima tufanye kazi tukiwa kitu kimoja na hatutaki kugawa na siasa duni, siasa yako ya kupagua na siasa potofu. Andu yetu tionge ni wewe wengire antu betu siakago wabachuna biashara sio na withengo sio na bachuna bikiri. Antonia Weru Juma ni Edwin Gatobu. Nabo kiama kia ODM barakinya barikire thirikari Rais Ruto baria minister ni bekirite thirikari rero kagitene gaka na kuga bakamigwata mbaru mwaka muthia kiaria minister wa kigina John Badi augite bota ODM bate tayari gukaraomia thirikari ndi bakarungamanio na batiumaruka no minister wa Mainyo Opiyo Wandayi akiuga bakaritaniria ngugenda Rais Ruto na kithurano giakinya bakamuringira kura nawe Rais Ruto agitana mbere kwithirwa akiaria Antonia augite kuri na uturo nyuma ya siasa na Antonia babatere gwitana mbere na uturo bwao batindite kana batindi. Kale Mutembei na ripoti ije. Atongoria bakiama kia ODM omthene bacokerete gutindikiria kwirutira kwao kiri thirikari ya Broad-Based bari kaunti ya Siaya. We don't take chances. We have chosen, consciously so, to rally behind His Excellency the President. Baugite kwithirwa kiri thirikari ya Broad-Based ni bumututigi Baba Raila Odinga atigire abaira. That is what Baba Raila Odinga told us to do before he left us. Akuringa kura na oba ugite ni bebangite. Waziri wa Mainya na Maguta Opiyo Wandayi tutariria witu. Na sio kufanya kazi tu, tufanye kazi lakini mishowe ikifika wakati wa uchaguzi tumpigie kura kwa fujo. Waziri wa kigina na mibango ya uchumi John Badi na agotwirente to. Constitution of ODM where we committed ourselves that we will be keeping governments in check. Ate kuriboba kwenda ODM itura kugita atea. There are people who want to lie to us and confuse us and mislead us into imagining that it is our duty and singular responsibility as ODM and more particularly as a community to always be the ones keeping governments in check. And at the time we are keeping governments in check, other people are moving ahead in terms of development and in terms of many other things. Ati antubaru tererwa area area Victoria ni bainyerekete. Our people have suffered, they will tell you, in government. And this is not something that we should shy away from talking about. Every community, every people must safeguard and protect their interests. Mama ngavana wa Homa-Bay Gladys Wanga twere ondhuba umire ko na Bukina banga ati atakiama. Our lives as an ODM party, we were confused about supporting the broad-based government. We cannot be, we are clear in our minds. Atumemboa tuejegaro ya rais Nairobi. Omdene thireto na atongoria bamatora bakuma kaunti ya Bungoma. Atuambire na murungamiri wa Rwang'iro wa kithomo amwe na kithomo kia weti na mbere wa matora shukuru ya Egerton University Professor Flora Nekesa Fedha. President, you have done it. Mwire rais uria kuriote kumumta mathigi. Last week we were in Kakamega. And when I was in Kakamega, we were telling ourselves as professionals that unless you don't know and unless you're not seeing, Mr. President, you are working. Mbunge wa Kimilili Didmas Baraza tuirema kwenye mubango wa SHA. The medical scheme, SHA, is working much more better than NHIF. Gato igwe kuma kiri mutongoria wa Ndegoro Rais Ruto. Kila kiongozi lazima awe na maono, lazima awe na mpango, atengeneze sera, ndio aweze kutimiza yale ambayo yanaweza kubadilisha maisha ya wale waliompigia kura. Hakuna kiongozi tu anachaguliwa ati kuzurura kwa mtaa. Murimi na wene akwenda kuigua marema mukonie. Tukasema kwa kilimo tutafukuza mabroka ambao wametusumbua miaka nyingi. Brokers ambao walikuwa wanatusumbua kwa mambo ya mbolea, na tukasema tutapunguza mbolea. Tumepunguza mbolea kutoka 7,000 mpaka 2,500. Nyinyi ni wakulima, mnajua hivyo. Uri na mubango wa kaunti ya Bungoma
tatoe ngerekano. Bungoma kwa mfano tuko na pesa shilingi bilioni 30 ya housing, markets na hostels. Bere anto ba Bungoma kiugo bakienuka nja rais. Sikizeni watu wa Bungoma. Nchi zingine mkitembea Marekani, mkitembea Ulaya, mkitembea China, unakuta manyumba ni ya ghorofa. Haikumea, ilijengwa. Na ilijengwa na watu wako na akili. Caleb Mutembei, Nteto Jiawero. Muruiri gite kia gavana aja Meru na tikiti ya kiama kia DCP Mithika Linturi ugita gutenkanja na Andi Ruto atumba kuia kura. Linturi agitariria munthuro urio Nandi umwe ni Ruto nari ugite kiria gitonekere Olkalau nikio gikaumira kithurano nige 2027 akinyiria njira ya Ruto ni kwana. Kire gavana Mutuma akimwira na koronia kiria gukoronia nuntu ationa kanya gotungata kairi ta gavana wa Meru. Mutugikare na ripoti ja. Ni musafara juria mubangania munene wa kiama kia DCP Mithika Linturi nora ni muruiri giti kiongabana Meru atonyete na juta unini ya mawa akiona ni gikeno kiawe kia umbani buronekere bwa DCP ntere choro Kalau akiuga kariba na uni baraba chokere giteo kira kugane batunyene Rais William Ruto Songo are autorita churubare buru twati wato aneke tario wene ato ekera ibo no tibu atato didiretie ende anto ba Olkalau ibato chokerie sima ibato chokerie tobo to abadia tawo Kasongo to mwanya 2027 na bibaraka bia babionde kura ya Olkalau erare kura ya maana sana ke Mlima Kenya erare Tommy no ntotorenda kumenya ukweli. Kasongo anakuja na njigamba ata nasema hapa akuleto na mtu yeyote kuomba kura. Sasa tunakuuliza, mimi nakuuliza wewe Kasongo, hiyo kiburi yako ya kusema hapa ulinjileta ukaniombea kura, mbona hukuomba kura Olkalau? Otienje ate mwene, otienje ate mbi, otienje ate mwene. Kiongozi wa mlima huu anaitwa Rigathi Gachagua, kweli ama urongo? Nandi Linturi no retie mwingi mwankene jwa ngiri jiri 47 kithurano nekiu ni baumire baringe kura na wingi ya kwania Rais Ruto akiuga ati na inyakinyere kuya kura. Orora wa Kasongo ina uwezo wa kuya kura. Mimi nataka kuambia hakuna uwezo Kasongo akona wa kuiba kura. Kile na waomba iba abwe bokere tareki 10 mweri yuenana oringe kura natoka anye Kasongo asubuhi na mapema, tutamsafirisha mpaka kule Kusoi. Harambe! Kuru kina menerete waziri Geoffrey Rukuni kiria kuwa ni muthu wa Meru na akiuga ni wagutumirwa ni Rais Ruto kugaukania kirima. Huyu Roko ndiye William Ruto alipatia $40,000 yeye achukue sahi ya kunifukuza mimi mwenyewe. Huyu Roko yule alikuwa hapa. Roko yo newe RMP wa Mbeere North. Antobeto wabarita biashara ya Mera baba atora Chicago aetherie nyumba cio na cianto bengwa Mbeere Chicago beta ugweri. Alafu Roko anakuja utatukutuambia sisi watu wa maua vile tutakata Mlima Kenya atinashoka. Baada toma kwa dhurano neko, toma kwa dhurano na Embu, tata nocia, mweko kariana mokalenjini le no wibwa, no makuibwa. Muthiene ntumo ya Linturi kiringabana mutumanto ithingia. Utekia bona, tomoanie, ibana bakwe mbonoko ende tawenu, mbonoko ende asiende. Mbonoko ni aftam. Aende Monoko, wewe beba kile unabeba, weka kando, utasafiri naye.
lakini ukitaka kuchungana na sisi ni shuma ya ndoshi. Ichuma yae akamba na chumendoshi. Oh bwana. Keripotera ndeto cia Weru Juma riakwa rietwa ni Mutugi Kare. Bega sana Mutugi Kare ibega kirigwo mutegeri gwetana mbere kurumira nteto cietu mbere tumirie matankurikania kiurege tutukubona arwa aratukuritie koribu mpumi cha kithurano kiegoro ikonania mbicha ya bwera kithurano gya 2027 gikethirwa gikari turi kuria kuri mpumi cha kithurano kia igoro ikonania mbicha ya bwera kithurano gya 2027 gikethirwa gikari tana mbere korania about 23578 ni namba yetu ya SMS kurukina withiro gitika gichoki gyaku gukurukira mitandao yetu jo Facebook na Kenya YouTube aturi live kagitene gakambitikira nthome ntumiri nkai kumakiri mutandao jo Facebook Kimathi Douglas aruga no politics change with time. Kevin Mwenda akawa yes they do, you just needed clarification. David Israel akawa that is the marking scheme. Noe James Kire akawa I wonder how UDA managed to get over 5,000 votes in Ol Kalou. It seems the party has some votes in Mount Kenya. Nicholas Gitonga akawa Ruto still has some following. Personally I'll vote for him. Maureen Junior akawa the entire mountain is gone and gone forever. Likana 23578 no muchori oku hithiro gitutumiro kaigwa gwa itina mari kinyajari kutwachokera ni mateta jandi kibanteto ntere cheisi urubara bakumeneria mpithukiro chia andi kibanteto kiri kithurano kinini kia Ol Kalou ntuku yegoro ugeta kuraja ni nchokerete. Nandera ino mabati nenikita maguri obwega aragiye 30 mat ekwendwa na shilingi 600 kuma shilingi 680 o mita na gauge 28 mat shilingi 680 kuma shilingi 820 o mita. Rhino mabati, do it best on top. Na kwa garukire utaka kanyakika kathongika wete green yenange karibuni ala nontu mathaizetirere na itha mugwanja angire kantu gakuruma irio bya kuria ile kama yako kuigwa Kario kangentere boga bwezea karibuni ibirombeni ibwega au nyongo eterete au bebe mpimelo ndugela nyomba etere kadiozo tiwa ndumekarire ete modugi ndoka imodugi ko yotumelete Afya plus inanga itazo zironekana ndukene cionthe na ndinyekana no na vitamins na minerals kino kwa tukalania wa nyomba hiyo zuzu na Afya plus ange menye kethirire karenio hau mburetere ntima mutuzo Afya plus ntimetingana Kambia kwingi ikuona mengi na watu ya kwanyange na nyoroka tona bi Afya plus na sio moto motu te motu ya Afya plus zogore ndukenerere akwe nagwe nukuthugania gwita cukuru kienda kuthomera ndagitari thuganire gikeno gia kuja muritwa cukuru ikumenya gwitana na kuonania mantu tariria yukurugurira mirango ya muturire no gakarabwega na bangi aja utekuringa ndari ngugi ya undagitari yambaire na kumenya programs iri gwetania na kirio kwenda cukuru ya undagitari ikuonia rito gwetania bwega na ngugi ewe utungata bwega na mwajia kanganiro ikurigitwo indagitari utekucetha karata na uturo bwawe nontu na kumenya uria kugita aja inyoga keno kithoma
ukamenya talanta na interest ciaku na ukenerora kugwita nonto kithomo tikugotoro bongi abo karungama jata ijoketheraja Imperial College of Medical and Health Sciences ujukani bo mweri jokenda ni bwetete na mbere campus yetu Thika na kinya campus Njero Nakuru nonto bwantete nkuru kitu ringire thimu namba 0719 223 223. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Kibanda na nyumbani anywhere. Hey! Tunalea, lea premium. Tunapika, pika na lea premium. Tunashiba, shiba na lea premium. Unga clean, unga fine, very nice. Hey! Anywhere, anytime, enjoy lea premium. Lea Premium, nurturing the world, one bite at a time. Yay! yetu sako nututu tongereti okairikiri wejeni bwa dividends mwaka juju aratuhejene na kiwango kia munganajo 19% na member deposit nayo iri 13%. Tonya yetu sako narua ugure shares na wikage muthigo jwaku kenda wonaga maketha urakubatere niontu bwanteto nkuruki aranire na tukurukira 0724114444 kana uriongera rwangirwa turwaro rya kwinagwe. Yetu sako, your success our pride. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi yenye na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Mogori wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikweta kogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Kawe na kiuria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ukweli siri ni nice. Si nice na nice extra premium. Yeah! Kiwanda cha Duralong Mabati tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Magaraine ya Kirema kia Mount Kenya. Nyakalwana mwana mlolwe. Raha
Premium Kavagara na Raha Premium Ngano ndio kiboko yao. Melok nanana nelelek yara tanale. Nikanoru kandi kijira niveni zinguru. Anela takage kana na nkero kerenja sietu. Na ukatikana kila vanti ya Kenya. Igun agenge en member Kavagara Club. Pagigwetana mbere kurumira ntito chetu tugicokera atongeria mwanya bario Minister Geoffrey Ruku abonge John Paul Mwirigi mugambire indikire na kinywa kworo twa Dorothy Muthoni nibakinyete mamburene ja sukuru ya sekondari ya Kirindine irigishone mbunge Kegembe South ari mamburene za bonekete kwithoba kige ka thirikari Rais Ruto bo kathari indikire kinya akiuga Ruto nendete muno abonge ba Meru na nikyo bari murengo ni jwa tutam na bakaigika kindi kyatwike Rais kithurano ni gya 2032 no Antonia CS Ruku akiuga bota kirimara pati tayari kwebera nyume ya Ruto na kindi kyakinyire kinya ngwatanira kirimara na kuga bota Mount Kenya East bakaringira Rais Ruto kura na kujurgia Gikabu. Dennis Mugende na ripoti je. Irintu kuimwa kinyume ya thirikari kuonwa kanyoni kali na lire kithurano kia ora karau na ndi minister Olitingogi ba mwingi kiringa Ruku mubunge John Paul Mwirigi rindikire muririo seneta mubunge Dorothy Muthoni amwe na atongiria bangi ba witi kithurano kiu na kwa gituba makia mwena joboga itijwa kirimagia kirimara no bakathura Rais Ruto na munini wawe kithure kindiki kithurano kijite kufika Meru kwenda mpaka mahali naitwa Isiolo ikuwe Nduo College. Ati ndio wakati tunaambiwa one term ati serikali ni mbaya, one term ati Kasongo ati Sabrano, tunawaambia pukurusha karaba che mshindwe shetani pepo mbaya aende wasiende akae nyumbani wasikae Gasieda home Matiangi home Matiangi home Wamarwa home Wamarwa home Madakaroa home Madakaroa home Karonzo Musyoka home wote home na watutisha na mambo ya Oro Karau. Wasinje wakaanza kututisha na mambo ya Okarau. Hiyo mambo ya Okarau ni ya Oro Karau, mfanye vile mnataka. Sisi watu ya Mlima East, sisi watu ya Mount Kenya East, hatutaki kunjua maneno ya Oro Karau. Mfanye vile mtafanya. Sisi yetu ni kusimama kindete na rais wetu William Ruto na kusimama kindete na Profesa Kithure Kindiki kama naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya. Bwana CS, tumeona what happened in Kalau yesterday. Batoto leo ba Mount Kenya East, wacha tujipange. Si ni ukweli? Ndebe toneta lo mwanya, nebareta lo mwanya tesa sawa. Batwe tutetegeria kuma thirikari neno thirikari ni kureta maendeleo ya wananchi bakuona na batu mheshimiwa Ruku tuko nyumba yako kuendelea na hiyo maneno, wacha mulima ikatike kwa sababu kama mulima imeungana sisi wa Meru, wa Tharaka, wa Embu hakuna kitu tunapata. Sawa sawa? Mheshimiwa Rais tuseme ni tamu ngapi? CS Ruku vile utatupanga hapo ndio tutaendea. But I want to finish by asking you, let us support His Excellency President William Ruto, let us support Professor Kindiki, na sisi wasasi wa Kirindene tunasema President Ruto ni tu. Tongere baba bariti iji na inge mambure neja gukungwira sukuru ya Kirindene ndi secondary utongerie ne bomo walimu elimiriti na bwaria na benyu barabe grade 9 ubere sukuru ene kofa technical cionthe twina mwako twina stima metal work obundi bwa chuma ile mikono yote ambayo tunahitaji kwa kufanya kazi na mwana oroka bwethia subject yu akauma sukuru eye na certificate igere kureba eje BA wa byama manje ja mbesa kiri alimu alitwa ona kinya aciari meake undari yangu ene kwengu hiyo karikite Gembe South kwengu hiyo bonete so mendelee kurtangwe
John Paul bwanchoge ngwe nerenge asiari bwanchoge ngwe nerenge bwanchoge ngwe na bwanchoge ningwa bwanchoge na Mheshimiwa William Ruto bwanchoge na Mheshimiwa William Ruto Mheshimiwa Rukwa chogere William Ruto ate. You people, you need to be very thankful kwa sababu kiona kiongozi wa nchi anapenda member of parliament kama vile John Paul anapendwa na William Samoei Ruto, ni kama vile mimi napendwa na William Samoei Ruto, vile anapenda wabunge wote wa Meru. Let's support ule mtu atakufa na sisi. Mwere bawo kuba bakiringe sale na otire rure ya muntu wandu na ne kwete abatako me ababa osatia ibaba wo kuba bakiringe tulaba wa badia totire bonge kwa mheshimiwa ogeta Nairobi era Mheshimiwa Ruto tuko pamoja na yeye batwe tuli batumbi. Dennis Mugendi Weru Njuma Sukuruni ya Kilindini ndi secondary wandini ya Kachio Yembe South County chikaria kenda oma bwithirwa na kiama kia DCP guchinda kithurano kiu nenda kariban kobone bamirete na kwareria ontopo bakiaria ne bakathite bone ne uchindi bo bakiwa nikiona niria ati Kenya na mno Kirimara gitiomba kugurika mbere manchokerie antobol kalao nkalo chionde nkibera the Everestone kaba guchokia gitio gitu kiaja Mount Kenya region na ntubetu ibanjiritie kuthoma lessons enuntu twinde twitikaniritie thirikari rero thaici nitunyariirite na nituthithitie uria twinde twigite tutinganiri na nkwenda kurikania kwina antu baratinda bakiuga ati Ruto atachindwa igoro na ati Ruto aragitirwe baba tinda kuga thirikari itachindwa igoro na ati aragitirwe bageta na mbere na kuwa Rais Ruto na ndiari na muri oyo munene na kunyelia kinyaruterwa Kirimara oinano kithurano twitite utibia kaiwatira despite the bribery despite mbechira iranenkari na cia distributor the will of the people prevailed atokwenda kwira antu baba uga ati kuri ciagwa turendo bera atiri antu betu bukagita hope all is not lost dojo atena mahitaji atena maendeleo Kenya buru atona kana kuyongona nyana aja urun bitete nja kwanja nkira tutindiri nya tura tutomba kumenya yayo kalika ngitwira ura ukalikite na jojo be akabandikira na baka muntu Riu akaribaba ugete ni baronere kura chie karwantere yu na kidurano ne twitite kia 2027 kinyabo batira ni baukaria kura chio kunde gwaka turuga alingi kura balinga kura chio ibakalie na bakalia baka intimidated no ndimo baba linga kuri bakalie na batare na kura chio baumena ansa kariba barakinya bamwene ya biashara bawete ni bonete thirikari tumaira mbeche nyingi muno kisiasa yu kendo tira umwe wao na kwithira gichala wa gutwika mubunge na nindi onto butira ombikire ne bakwenda Kenya yonde na mno Kirimara yiko mudutira yu mbeche yu Olakarau irale litmus test irego irathithaua ki Mount Kenya region yonde na litmus test irengo chokeria nyaka libaka Olakarau nkatho muno no thirikari ni tumirite mbechi nyingi muno na ura kuringa campaign itonete ngasi kiejanwa itonete matrisi kiejanwa itonete mbechi kiejanwa na mantu ja maingi jara thithikana aria so batu turi akariba Southiment bwambere maitu kuria thirikari maino nto barugi maendeleo jara barathithia na aria uria akariba Southiment nyawe bakwenda ngasi akariba Southiment bakwenda matris akariba Southiment ibakwenda mbecha no nto na mujumbe wetu mbona akithiuruka akinenkanera magana iri na rora ndirona baranenkerwa 5,000 so batu tutetigira kunenkerwa magana jairi kairi turamenyere mujumbe wetu ko twithira direction ndio mbecha iri kunenkerwa ni nyingi muno nibarikiritie na kwakirane negitiere ni mieri mitale bedra baikinyande bene na uchala tongeria po arabakona nia ugaruruku bokatha kuga tuganie nthiguru yetu bukiuga babu be nationalist na tabomba kwithira bukiuga tutigane tribalism lafu bwagira kirabo kuga tuganie Mount Kenya na East Jaimanto ja kuikuga ate tuko igwalia na miromo yo iri Phineas Imana Ndeto Cheweru
Andiki bantu kaunti-inĩ Isiolo gũkũrũkĩra gĩkundi kĩao nĩ kĩa Isiolo Press Club amwe na ateteri ba kĩoto kĩa mũingĩ kuma Ntereũ nĩbenjĩte amwe na kwarĩ